ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотӣ ёрӣ сафари корӣ анҷом дод. гузоришҳои мо аз ҷараёни ин сафар мутаваҷҷеҳ бошед. бо мақсади шинос шудан аз корҳои ободониву созандагӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотӣ ёрӣ рафт. дар ҷамоати деҳотӣ ёрӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, саҳмгузории соҳибкорон, ҳамзамон шахсони хайрхоҳ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 таъмиру таҷдид карда мешавад ва имрӯзҳо барои хонандагон ошхонаи муосир дар назди мактаб низ бунёд карда мешавад. бояд гуфт ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57-уми ҷамоати деҳотӣ ёрӣ бинои иловагӣ аз 10 синфхона ва ҳуҷраҳои ёрирасон сохта мешавад. ҳамзамон дар ин ҷо бунёди майдончаи варзишии муосир низ барои толибилмони ин дабистони илму маърифат ва умуман насли ҷавони ҷамоати деҳотӣ ёрӣ ба нақша гирифта шудааст. бунёди бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 бо маблағгузории соҳибкор Иззатулло Руфатов амалӣ гардида, ӯ дастуру ҳидоятҳои маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои роҳбарияти вилоят ва шаҳрро ҳамчун сармашқи кори худ донистааст. соҳибкори ватанӣ Иззатулло Руфатов ният дорад минбаъд низ дар ободониву хӯрамгардонии зодгоҳи худ саҳмгузор бошад. ин иқдоми соҳибкоронро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода шоиста арзёбӣ карда, аз онҳо дархост намуд ки барои дар муҳлати пешбинишуда бо тарҳи зебо ва сифати хуб сохта ба истифода додани иншоот талош намоянд. зодаи ноҳияи Масчоҳ Ҳурматой Усмонова ки зиёда аз 50 сол инҷониб бо амри тақдир бо духтури амрози пӯст Шодравон Абулхайр Яҳёев оила барпо намуда инҷо умр ба сар мебарад, аз ҷониби раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аёдат карда шуд. зикр гардид ки тӯли солҳо Ҳурматой Усмонова чун табиби амрози занона ба ҳазорон нафар бонувон дасти мадад дароз кардааст ва имрӯзҳо ӯ давлати пирӣ меронад, вале ба сину солаш нигоҳ накарда дар маркази саломатии деҳа ба ҳамкорони ҷавонаш дарси маҳорат меомӯзонад. зимни аёдат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ин бонуи бароиманд табиби варзидаyu собиқадор Ҳурматой Усмонова барои саҳми шоиста дар ҳифзи саломатии аҳолии хоса бонувон изҳори сипос намуд. гуфта шуд ки омӯхтани таҷрибаи ғании чунин духтурони собиқадор барои табибони ҷавон ва кормандони миёнаи тиб хеле муҳим аст. ба собиқадор Ҳурматой Усмонова тӯҳфаҳои пулию молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. дар мулоқоти прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи якум Искандар Раҳматзода бо роҳбарияти соҳаҳои гуногун иҷрои нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат ислоҳи камбудиҳо дар соҳаҳои гуногун таҳлилу баррасӣ гардид. бо мақсади шарҳу изоҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, баррасии фаъолияти хоҷагиҳои кишовардӣ, пардохти маблағҳои андоз, таҳияи маълумоти дақиқи оморӣ ва ҳамзамон пардохти дигар хизматрасониҳо аз ҳисоби идораҳое ки ба соҳаи кишоварзӣ алоқаманд ҳастанд дар шаҳри Панҷакент мулоқоти прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи як Искандар Раҳматзода бо роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва кормандони соҳаҳои дар боло зикршуда баргузор шуд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Эркен Хушвақтзода ин мулоқотро оғоз бахшида мақсаду мароми онро шарҳ дод.
در نزد اشتراکچیان این ملاقات پروکورور شهر پنجکن مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده نخست از حاضرین دعوت به عمل آورد که ما باید در سال 2025 نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را که سنه 28 دکبر سال 2024 به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه کرده بودند در مد اول قرار داده وابسته به دستور سفارش‌ها و نشاندادهای این پیام برنامه‌ای فعالیت خویش را منظم به راه مانیم. در این ملاقات پروکورور شهر پنجکن اسکندر رحمتزاده پیش از همه از راهبران سر وقت پرداخت نمودن اندازها همزمان پرداخت مبلغ‌های آب‌های پولیزی تهیه درستی معلومات آماری و فعالیت خواجگی‌های دهقانی را که نه همه آنها به طلبات امروزه مطابق می باشند بررسی کرد و اظهار داشت که با نزدیکشوی فصل بهار باید خواجگی‌های دهقانی تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای ذخیره تخم‌های خوش‌صفت سر وقت انجام دادن کشت و کار بهاری استفاده مقصدناک زمین و آمادگی شبکه‌های آبرسانی به موسم نو خیلی جدی به راه مانند. در خاتمه این ملاقات معاون رئیس شهر پنجکن ارکن خوشبخت‌زاده برای چنین ملاقاتی پرمحتوا با پروکورور شهر پنجکن مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده عرض سپاس کرد و همزمان تاکید نمود که مسائل بررسی شده در این ملاقات تحت نظارت جدی قرار داده خواهد شد. گزارش عباس همراهزاده و شاه حسین صالحov. برنامه را ادامه می‌دهیم. معاون رئیس شهر پنجکن مراد شکرزاده و نماینده کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن بهر بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان با باشندگان محله‌های شهر ملاقات نمودند. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. طبق نقشه مشترک ساختارهای دخلدار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن بهر اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سنه 28 دکبر سال 2024 بیان داشتند با مقصد بهتر نمودن کارهای تبلیغاتی بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان و حس ملی خودشناسی و وطن پرستی نورسان و جوانان پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افرادی از جمله مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم عمل‌های کورپسیونی مایزدگی نشامندی نکاح برمحل جداشوی عائله‌های جوان خودکشی و سوء قصد به جان خود دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح کشور احترام به فرهنگ و سر و لباس ملی تامین فضای آداب و اخلاق حمیده در جامعه و دیگر مسائل جاری با ساکنان محله‌های سوی زیبان، سوی مصرک، عزیزآباد و زردالزار در کاخ لایق ملاقات برگزار کرده شد. ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکن مراد شکرزاده آغاز بخشیده عاید به نقطه‌های اساسی پیام نوبتی پیشوای ملت سخن کرد. اینچنین در ملاقات نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن رجبوف ابوبکر و ایرالوف بختاور اشتراک و سخنرانی کردند. سرور دولت جوانان و نورسان را به کتابخوانی دعوت نموده ابراز داشتند. کتاب خواندن عصب انسان را آرام می کند، جهانبینی وسیع می شود، سخندان می شود. خواندن بسیار چیز خوب است. نمایندگی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر پنجکن رجبوف ابوبکر سخنرانی نمود و قید کرد که ناآرامی و نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون عالم شدت گرفتن مخالفت‌های سیاسی و تحریم‌ها میان کشورهای ابرقدرت مسلح شوی با شتاب جنگ سرد تغییریابی اقلیم اینچنین کنده شدن زنجیره‌های تحویل مال و محصولات و دیگر عامل‌های بیرونی ما را وادار می‌سازند که برای پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها به اقتصادیات کشور تدبیرهای سریوقتی اندیشیم.
дар ин ҷода моро зарур аст ки дар заминаи амалисозии ҳадафҳои миллиямон пеш аз ҳама амнияти миллӣ ва рушди устувори иқтисодиро таъмин намоем ва сатҳу сифати зиндагии мардумро боз ҳам баланд бардорем. дастуру супоришҳое ки пешвои миллат ба соҳаи маориф равона намуданд аз илмдӯсту маорифпарвар будани эшон дарак медиҳад. имрӯз низ зери роҳбарӣ ва ҳидоятҳои сарвари давлат ба илм, маориф, фарҳанг ва тамаддуни халқи тоҷик таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гашта истодааст ки мисоле аз ин гуфтаҳо ҷорӣ намудани озмунҳои ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман, илм фурӯғи маърифат ва тоҷикон оинаи таърихи миллат аст ки маҳз бо дастгирӣ ва ибтикори маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани завқи ҷавонону наврасон ба донишомӯзӣ баҳри пайдо намудани чеҳраҳои нави кашшофу илмдӯст равона карда шуданд. ҳамзамон оид ба эҳтиром ба ҳамдигар, рафту об байни хешовандон, ҳамбастагии хешу таборӣ, ҳамдигарро дӯст доштан ва ба қадри ҳамдигар расидан бо далелҳои хуб қайд шуд. парвози аввалини хатсайри душанбе панҷакент душанбе ба таъхир гузошта шуд. шарҳи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. парвози аввалини хатсайри душанбе панҷакент ки 14 январ соати 9 аз ҷониби ҳавопаймоии ширкати тоҷик эйр ба нақша гирифта шуда буд таъхир гузошта шуд. азия плюс бо такя ба ширкати тоҷик эйр гуфтааст ки сабаби таъхири парвоз шароити номусоиди ҳаво дар ин масир аст. ба гуфтаи манбаъ бо вуҷуди ҳавои мусоид дар шаҳрҳои душанбе ва панҷакент дар масири парвоз ҳаво номусоид будааст. бо мақсади таъмини бехатарӣ парвоз ба рӯзи дигар мавқуф гузошта шуд, гуфтанд аз тоҷик эйр. аз ин ширкат гуфтанд ки теъдоди зарурии мусофирон барои парвоз сабти ном шуда мушкиле бо пур кардани рейс вуҷуд надоштааст. қаблан иттилоъ дода шуда буд ки ширкат ҳар ҳафта ҳам дар самти шаҳри панҷакент ва ҳам дар самти шаҳри Кӯлоб 3 парвоз рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе анҷом медиҳад. нархи чипта ба шаҳри панҷакент 400 сомонӣ ва шаҳри Кӯлоб 350 сомонӣ муқаррар гардидааст. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.